Zdravo drugari, dobrodošli u posljednju epizodu Muzejske azbuke. Ostalo nam je da se upoznamo sa predmetima na slova Č, Dž i Š. Kosta, sećaš li se priče o Gajtanu? Naravno, to je proizvod koji je Leskovcu doneo slavu. Tako je, ali junak priče o Gajtanu je zapravo njegovo visočanstvo Čarak. Čarak. Čarak je mašina za izradu gajtana. Na dnu čarka nalazile su se lopatice koje su se okretale pomoću vode. Kalemovi na vrhu čarka su sistemom zupčanika upredali vunu u gajtan. U početku čarkovi su se izrađivali u Bugarskoj, a svoje prve čarkove Leskovčani su prokrijumčarili iz bugarskog grada Karlova. Zahvaljujući tome, otvorena je prva fabrika gajtana u Srbiji u selu Strojkovcu nadomak Leskovca. Čarkovi su pokretali čekrke na kojima se upredala vuna u gajtan. Tara, vidi šta sam doneo. To je sigurno još neki predmet na slovo Č. Tako je, to je čutura sa tučkom. Doneo sam je da napravimo kačamak, kao onaj bakin. Baš mi se jede. Kosta, baka ne pravi kačamak u tome. Čutura sa tučkom. Za potrebe spremanja jela i hleba, žene na selu su same spremale namirnice. Da bi umesile hleb, skuvale kačamak ili spremile proju, morale su same da usitne žitarice. Da bi to uradile, koristile su duboku drvenu posudu, čuturu, u koju bi stavile žitarice. Dugim i teškim gvozdenim tučkom bi sitnile zrnevlje i tako dobijale brašno. Da pomogne malo Tari. Ovo je zaista teško. Ovo je gajtan napravljen na čarku. Kako je ovo lepo urađeno. Tako je precizno i bogato ukrašeno. Džamadan. Džamadan je kraća muška jakna sa rašivenim rukavima. To je gornja jakna koja se nosila u svečanijim prilikama. Džamadan je bio bogato ukrašen gajtanom i nosila ga je bogatija gospoda. Nije se zakopčavao i najčešće se ogrtao preko ramena. Kosta, šta radiš ovde? Tražim šlem. Jesi li ga videla negde? Šlem. Šlem je oprema za zaštitu glave. Korišćen je još od bronzanog i gvozdenog doba. Izrađivan je od bronze, gvožđa, plemenitih metala, ali i od kože i tkanina koje su ojačavane metalnim pločicama. Šlemovi su često ukrašavani geometrijskim motivima i perjanicama. Postoje i paradni šlemovi koji su bogato ukrašeni plemenitim metalima i dragim kamenjem. Skroz sam mokra. Ne brini Tara, stižem sa štitom. Hajde, stani ispod. Štit. Štit je odbrambeno oružje koje služi da bi se telo zaklonilo od mača, koplja i raznih projektila. Koristi se još od praistorije. Za izradu štitova korišćeni su drvo, koža i metal. Štitovi su često bojeni i dekorisani različitim motivima. Ojačanje na sredini štita najčešće je ispupčeno i naziva se umbo. Obično su nošeni na levoj ruci. Sa unutrašnje strane su imali kaiševe kroz koje se provlačila ruka. Kosta, hvala ti. Ti si sjajan. Tako si snalažljiv. Hej, Kosta!
nismo rekli drugarima onu veoma važnu vest. Jao, umalo da smo zaboravili. Drugari, znate ono veliko stepenište kada uđete u muzej, za koje uvek pitate gde vodi? Na vrhu tog stepeništa skriva se nova postavka. Dođite u muzej i slobodno prošetajte novom postavkom koja se otvara 19. juna. Naići ćete na neobičan, šarolik grad o kome ste možda slušali od svojih baka i deka. Čekamo vas u srpskom Manchesteru. A do tada ne zaboravite da nam petak donosi novi kviz.